Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi w'indwi wa Mungu kwigenekerezo rya 12 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo mu bice bitandukanye bizaba rikare hakomeje kubera imirwano ikomeye. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bya Nyabyondo, Kibati, Miba, Kasheberi nkuko biri kugenda bigaragara. Urugamba rukomeye rukomeje kugenda rufata indi ntera, abaturage benshi bakomeje kugenda bava mu byabo, ibiro bikaba bishimangirwa bikomeye n'abari muri ibi bice bavuga ko kuri umutekano wamaze kwangirika muri ibi bice. Hari raporo zivuga ko inyeshyamba za Wazalendo zakuye mu 23 mu myanya 3 muri Kibati. Kuri ubu bikaba bigaragara ko urugamba rukomeje kugenda rukomera. Turabwira contre offensive M23 yagiye ishinga ndetse inubaka ibindi birindiro byo kugabiraho ibitero mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kureba ibijyanye na logistique, bijyanye no gutwara ibikoresho aho bivugwa ndetse bikagaragara ko kuri ubu M23 ikomeje kugenda izana ibikoresho byinshi kandi n'abandi basirikare mu bice bitandukanye bigaragaza ko bari kwitegura urugamba mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu biravuga ko Amakuru yaratu yigaruriye kandi ibindi bice muri Kibati na Kasheberi aho yashyizeho uburyo bw'imisoro ku baturage. Ibi rero bikaba biri kuvugwa ko bizaba ikibazo gikomeye ku baturage batuye muri ibi bice. Turaza kwinjira tubabwira icyo abaturage bavuga kuri ibi. Turabwira kandi frappe aliene ku myanya ye mu 23 mu bice bya Mase ndetse na Warikare. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'imbaraga ndetse n'umuvuduko imirwano ikomeje kugenda ijyaho. Turaza kandi kubabwira ko kuwa gatanu kwigenekerezo rya 10 gitugutu 2025 nkuko bizavuzwe habaye ibikorwa by'intambara hagati ya Wazalendo n'Amakuru mu gace ka Kibati ibyaje kuvamo imwiryano ukomeye. Turaza rero nabyo kubyinjiramo turebe uko ibintu bikomeje kugenda bimera. Turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye n'urujya n'uruza rw'abaturage mu makuru akomeye arabana n'umutekano ndetse na politike. Turabwira ko General Njawiri aho ari intasi nkuru ya FDC yagerageje kwiyahura. Tubabwira uko bihagaze, tubabwire kandi impamvu ikomeye yatumye uyu wahoza kuri ubutasi ashaka kwiyahura. Turaza kubyinjiramo. Turaza kandi kubabwira ko u Rwanda rwihanangirije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo muvuga ni politike yo gushaka gushinja abandi amakosa. Ni byatangajwe na Ambasaderi Nduhungirehe. Turaza kubyinjiramo tubabwire byinshi. Turaza kandi kurabira hamwe ibiriko biragenda bigaragara aho igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo cyatangiye ibikorwa byo kuba bahiga FDLR hasi no hejuru. Turareba uko bihagaze, tubabwira ibiriko biragenda biba muri amakuru kandi turaza kwakira n'umutama uri mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo uza kutubwira autorité y'ibiriko biragenda biba. Ariko mbere ko tumwakereka duhere mu bice bya Kibati na Kasheberi tubabwira uko bihagaze kuri uyu wa Mungu, ubwo turagaruka twakira umutama tubwira ibindi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu kugenekerezo rya 12 gitugutu 2025 mu gisagara cya Kibati kikaba rero kuri ubu cyamaze kwinjiramo intambara mu buryo budasanzwe aho urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'urw'amasasu rwatangiye kumvikana kuri ubu nyuma y'uko kuwa gatanu ushize naho imbunda zo mu bwoko bwa mortier regard intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanaga mu misozi yitwa Habura mu burasirazuba bwa Robereki aho abaturage biganjemo benshi mu rubyiruko ndetse n'abadamu bavuye mu byabo berekeza mu misozi yitwa Habura nkuko bigaragara. Abaturage rero benshi bagaragaye mu mihanda nka Kasheberi, Muganzi kuko byagaragara ko kwifunze bakanyura mu bihuru kuko bivugwa ko imirwano yari ikomeye. nkuko rero bigaragara umunyamakuru wari muri abiriya bice yumvikanaga avuga ko hari amajwi y'indege nto zitagira abapilote drone de reconnaissance zirejuru mu kirere zageragezaga gutata ndetse no kumenya uko bihagaze kuri buri ruhande.
urugamba rwa Kibati rwatangiye ku igenekerezo rya 10 Gitugutu ubwo imitwe ya Wazalendo yaturukaga mu gace kitwa Miba ku ntera birometero 5 uvuye mu burengerazuba bwa Kibati yagabaga igitero gitunguranye ku birindiro bya AFC. Ni igitero cyari giteguwe mu ibanga rikomeye kiswe na bamwe Operasiye igitero igikorwa cy'amasaha make giteye bitunguranye kigamije gukura amaboko y'atatu mu birindiro byayo bizambere ku nzira RPG 529. Amakuru yaturutse mu nzego z'ubutasi za FDC yavugaga ko abazarendo bari bahawe inshingano zo guhungabanya imiyoboro ya M23 aho batangiye gufata ibijyanye no kwigarura ibindi bice. Nyamara M23 ikaba imaze amezi agera kuri 6 igenzura igisagara cya Kibati. Yari yarubatse imirongo y'inga bifite ingufu aho bita Kabuhabula. M23 yari yarubatse poste d'appui avance ibirindiro by'imbere bifite mitrailleuses rudre imbunda ziremereye n'amasasu menshi. Kuva uwo munsi umurongo w'intambara wagiye wiyongera ugana mu gice cy'amajyaruguru ya Rubereki ahazwi nk'aho hitwa Buhombo. Ahagana ku isaha saa 11 za mu gitondo abashinzwe ubutasi renseignement b'uruhande rwa M23 bavumbuye imyiteguro ya Wazalendo ku mpinga y'ishyamba hitwa Kavuriro aho bari bamaze kwihisha mu biti binini by'inzitane. Raporo y'imbere muri M23 yavugaga ko Wazalendo iri gukusanya abasore n'intwaro bakoresha mu gitero cy'ikirenga bise offensive generale. Umuyobozi wayo w'inyuma Captain Kalme yashimangiye ku mu butumwa bw'amajwi bwafashwe n'ubutasi bwa M23 yagiraga ati bateganya gukora attaque de flanque igitero cyo ku ruhande kugira ngo bacemo umurongo wa M23 abaturutse mu majyepfo ya Kibati. Nubwo rero bari bafite ingamba benshi muri abo bari bafite intwaro zohereje za AK-47 PKM n'amasasu n'amabombe. Muri ayo masaha Wazalendo bari gutegura kwinjira mu gitero cyo gutwara Frappe Frontiere. Nubwo rero bari bazi ko mbere yabo hari imbaraga za M23 zibategereje. Ku ruhande rwa M23 mu kwezi kw'icumi kwari kwarabaye igihe cyo kwisuganya ku birindiro bya Camp Habura. Ubuyobozi bw'intambara witwa Komando Nyembo yari yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu nta metero n'imwe izasubizwa mu maboko y'abanzi. M23 yari yongeye position defensive imyanya y'ingabo yo kwirinda yacukuye imyobo byo twahita ko ari trenches mu misozi itumbagiriye hejuru ya Kibati. Yashyizeho kandi barriere de protection nkuko bigaragara ku mihanda yinjira muri bice. Bakomeje gukoresha kandi patrouille de reconnaissance abarwanyi bagenda bagenzura kugira ngo bamenye abashaka kuza guhungabanya umutekano. Abasirikare bari bafite rero mortier de 92 mm RPG-7 ndetse n'imbunda nshya zagiye zigaragara mu misozi itandukanye. Ahagana rero ku isaha saa 10 za mu gitondo urusaku rwa mbere rw'amasasu rwatangiye kumvikana mu nkengero za Kibati za rafale de militaires regari. Urusaku rw'imbunda zoroheje ruvanze n'amageri ya za bombe ya mortier de 60 mm. Ivyo rero bikaba byakurikiwe n'amasasu akomeye ku mpinga yitwa Buhombo aho Wazalendo bari batangiye kugerageza kwinjira mu birindiro bya M23 ariko M23 yakoresheje ibikorwa byo gusubiza ibyihuse riposte tactique yohereza abasirikare bo mu rwego rwa compagnie de route ingabo z'intoranywa ziyobowe n'umusirikare ufite ipeti rya lieutenant. Abo basirikare bakoze icyo bise contre attaque immédiate bateza igitutu gikomeye ku basirikare ba Wazalendo bari bateye basubira inyuma ku birometero 2. Abaturage bari hafi aho bavuga ko urusaku rw'amasasu rwamaze amasaha 4 adahagarara. Umuturage witwa Safari Bahati ubarizwa mu mudugudu witwa Mungazi yabwiye itangazamakuru ati byari bihe bibi cyane, twumvaga isa n'ihinda, imisozi iraturika, twumvaga urusaku rw'imbunda rwiruka mu kirere nk'imvura, twese twaryamye hasi inzu dutegereje amahoro. Mu masaha ya saa 11 M23 rimaze kuba yakigarura ibindi bice, nubwo rero bivuga ko hari ibindi bice byegereye Habura FDC nayo yisubije. Abashinzwe ubutasi baravuga ko Wazalendo bari komeje nabo
kugenda bakusanya ibijyanye n'ibikoresho biri kugenda bitabwa na M23 nabo rero bikavuga ko bari gukora récupération y'ibikoresho mu buryo budasanzwe. Dukomeje rero n'andi makuru turabwira ko amakuru ari guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko General Major Christian Njawiri wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare muri iki gihugu yagerageje kwiyahura aho afungiye. Umunyamakuru Steve Wembe yatangaje ko yahawe amakuru yuko Njawiri yagerageje kwiyahura mu nzu y'ibanga safe house y'urwego rushinzwe ubutasi bw'igisirikare Demiape kuko yicuza kuba yarajejwe ibidashoboka nyuma yo kubera inkoramutima umuryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu kwezi kwa12 2024 nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yahinduriye imirimo Njawiri amuvana ku kuba umukuru w'ubutasi bwa gisirikare amugira umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Ibiro bikaba byari byafashwe nk'intambwe ikomeye, ariko mu kwezi kwa Kanama uyu mwaka uyu mugabo n'abandi basirikare bakuru barimo na General Christian Chiweso wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC batawe muri yombi bakekwaho umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Kuko rero biriko biragenda bigaragara kuri ubu rero biravugwa ko urugamba rukomeye kandi ari mu bibazo bikomeye aho afungiwe ari gukorwa iperereza rikomeye. Ni mu gihe rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse yavuze amagambo akomeye. Ni mu gihe rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze amagambo akomeye. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kwayikwamba Wagner yakomeje kunenga ubumwe bw'Uburayi ko butashyize igitutu gikomeye ku Rwanda ku birego byo gushyigikira umutwe wa M23 Kigali yo igasubiza ivuga ko ibyo ari imikino ya politike no gushaka gushinja abandi amakosa. Kwayikwamba Wagner mu kiganiro yahaye EU Observer cyasubiyemo na Tasmonde yavuze ko European Union igendera ku bipimo bibiri mu guhana ibihugu ikibazo mu impamvu itihutira gufatira u Rwanda ibihano nkuko yabigenje mu bindi bibazo mpuzamahanga. Yakomeje asaba European Union gufatira abayobozi bakuru b'u Rwanda ibihano, avuga ko hari amakuru yizewe abahuza n'ingabo za M23 ndetse na Perezida Paul Kagame ubwe. Ariko mu gihe yavugaga ayo magambo Perezida Tshisekedi yari amaze iminsi mu nama ya Global Gateway Forum i Brussels mu Bubiligi, aho yagaragaje ukuboko kw'amahoro asaba Paul Kagame kuba intwari mu guhagarika intambara yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nyuma y'iyo mvugo ivuguruzanya u Rwanda rwanyomoje Kwayikwamba rubinyujije kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Mu butumwa bwe Olivier yagize ati iyi mvugo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ivuguruza mu buryo bugaragara amagambo ya Perezida Tshisekedi Brussels, ni ikimenyetso cy'uko ubu ukuboko kw'amahoro kwavuzwe nta kindi cyari cyo uretse imikino ya politike mu gushimisha itangazamakuru. Yakomeje avuga ko u Rwanda rushimira ubufatanye n'ububanyi n'ubumwe bw'Uburayi cyane ku mushinga mushya wasinywe ku wa 4 hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida w'inteko nyobozi ya European Union Ursula von der Leyen wo gushora miliyoni 950 z'amayero mu gukora inkingo mu Rwanda binyuze muri sosiyete y'Abadage yitwa Biotech. Nduhungirehe yongera ko izi nkingo zizagirira akamaro n'ibihugu by'ibituranyi harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunze guhura n'ibyorezo kenshi. Ibiro byerekana ko Kigali yahisemo kwerekana ko ibikorwa bifatika n'ubufatanye bw'iterambere mu gihe Kinshasa ikiri kuba yagenda igaragaza ko ishaka ko u Rwanda barufatira ibihano. Reka twakira umutama tubwire n'ibindi ndetse na Uvira tubwira abantu ko ibintu byakomeje kugenda biba ndetse na rezilita z'ibyabyutse bigaragara mu bice bitandukanye. Yego mutama tubwire. Umuntu umwe amaze gupfa mu makuru narangiye kumenya, undi ndetse yakomeretse. Ni mwirasi mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ryatewe n'akavuyo gakomeye cyane. Bamwe bemeza neza yuko n'ubundi ari abawazalendo. Umuzalendo umwe warase ayitwa Irangira
ni ukuvuga ngo kuva ku munsi w'ejo yego ahagana amasaha y'isaa 9 nibwo habayeho kurasana hagati n'ubundi ya wazalendo ebyiri, ubwo nakuvuga ngo ni imitwe ya wazalendo itarumvikana. yego hahita ako kanya hakomereka umuntu umwe, ndetse undi nawe bagira ngo yakomeretse, ariko mu kanya nibwo banyemereye neza yuko ngo yari yagize gute yapfuye. Tuvugana bakaba banambwiye yuko rwose ngo bagiye gushyingura hano mu bice byarangira ni muri grupoma ya Walo wa Yungu. Mu gitero mu by'ukuri nanone bivugwa neza yuko cyatewe n'abazalendo bari gutwara, ariko nanone ngo bagamije ibijyanye n'ubusahuzi, mbese batari kumvikana, nubwo bamwe bari batangiye kwikanga bavuga yuko ngo byaba ari imirwano hagati y'abazalendo ndetse na M23, siko bimeze, ahubwo ni ubwumvikane buke hagati ya wazalendo. yego irindimo rwose ryakira n'umuyobozi wa sosiyete sivile agira ati umugabo witwa Guruwari ya Buki niwe wapfiriye ahangaha, mu gihe abakomeretse uwakomeretse cyane nawe ni umukobwa ngo w'imyaka 13 uzwi ku izina rya Chiwete Munguyiko. Yajyanywe rero nanone ku kigo nderabuzima cyangwa se ku ivuriro nyine ribegereye kugira ngo avurwe, ariko nawe mu cyizere ni gicya cyane ugereranyije niyo tuwasiko arimo mu by'ukuri mu buryo bugaragara, kuko nawe amasasu yamuzize. Umugabo ushinzwe iyi urupoma nawe yatubwiye amakuru rwose, atubwira yuko ibintu byabaje kandi basaba ko hagira igikorwa kugira ngo izi wazalendo zive rwagati mu baturage. yego nibyo rero Mutama, ubwo urumva ko urugamba rukomeye rwageze kugeza ubu, wenda kubirebana n'abaturage bari kuguma aho batuye cyangwa bakomeje kuba bakimuka bahunga. Mutama uratwumva? cyane bw'amamenyesha ko hari abari kuva mu byabo ku buryo bukabije cyangwa bamwe bagumye mu miryango yabo. iyi teritwari ya Warikare ukurikije ibiri kuvamo, ntabwo ndavuga ngo abantu barimo barava mu byabo birukanka bahunguka baba bagira amaguru atari benshi, ariko nanone biragaragara ko ukurikije ibice bitandukanye bikikijwe n'iyi Warikare birimo biragenda bitegurirwa n'imirwano n'umutwe wa M23 ushaka kuza gufata ikibuga cy'indege cya Pinga. Biragaragara ko nubwo hari guhunga bake, ariko bashobora kugenda harabaho ikijyanye no kugenda kw'abahunga, kubera yuko ikiriho cyo kigaragara ni uko muri Warikare hagomba kuba intambara, kandi intambara ikomeye cyane, kuko ni intambara ifite icyo isobanuye muri uru rugamba rumaze imyaka isaga 4. Nibyo intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye guhura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro biganisha ku mikoranire mu bukungu. Ni amakuru yatangajwe n'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika, Mossad Boris, aho yabitangaje kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Gitugutu 2025. Yavuze ko uyu munsi wa gatatu yakiriye intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye nk'uko bigaragara hakomeze hagaragare ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse baravuga yavuze ati hari uguteza imbere imikoranire hagati y'ibihugu byombi ingufu ibikorwa remezo mu bucuruzi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buzima ubukerarugendo n'ubucuruzi birazana amahirwe y'iterambere ry'ubukungu, guhanga imirimo no kubasha kubona serivisi z'ingenzi. Yavuze ko kandi iyi mikoranire mu bukungu izazana amahirwe mu guteza imbere amahoro ndetse n'izindi nyungu
n'izindi nyungu amamiliyoni y'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse anatanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye n'iterambere rihuriweho. Ibiganiro bikaba bibaye nyuma y'amezi 3 ibi bihugu byombi bishyize umukono ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC ariko n'ingingo irebana n'imikorere y'ubukungu. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utubwira n'ibindi. Ukuvuga ngo biracyakomeje kugenda bigaragara ko situation itoroshye. Yego. Cyane nk'aha mu bice bya teritwari zitandukanye za Cyumweru. Yego. Kuko nk'ubu amakuru ndi kwakira aturuka muri Uvira aragaragaza neza bidashidikanya ko abaturage batangiye kwivumbura bikomeye cyane kugira ngo mu masaha y'igitondo nakubwiye yuko hatangiye ikijyanye n'amaperereza karahutaka y'igisirikare cya Congo ndetse na bari gukora ngo mu rwego rwo kuproteja uyu mujyi ku buryo utaba wageramo mujyi kaho bahanganyije n'ima 23 na NON-RESPONSABILITÉ twirwaneho. Yego. Igiteye impungenge rero ari abaturage bamwe batangiye kuretura bavuga yuko batwara abana hari bamwe bari kuza noneho ubu ari aho ngaho wenda ntabwo basobanukiwe mu buryo bwimbitse kandi baruzi ko hano kugira ngo umuntu aba afite ibyangombwa ni ibintu bigoye. N'udafite rero ikarita y'itora tayari bari guhita bamufata bagahita bamujyana mu magingo y'aha atari yamenyekana. Byatangira gutuma abaturage bivumbura ndetse bagaragaza yuko babangamiye bikomeye cyane n'iki gisirikare cya Congo FARDC mu gihe cyo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo batamburwa muri uyu mujyi wa Uvira. Nibyo rero Mutama, reka tujye Bujumbura. Kuva kuwa gatanu ushize abanyekongo benshi batuye mu duce dutandukanye two mu murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi barimo guhigwa bukware n'abapolisi b'iki gihugu. Gikorwa giheruka cyabaye mu gitondo cyo kuwa mbere ushize mu gace kahitwa Cibitoki, cyateye ubwoba kandi gitera abaturage b'abanyekongo kuva mu zabo, bamwe bakumva batanatekanye. Bivugwa ko umukwabo wagutse wakozwe n'abapolisi b'u Burundi wateje ubwoba mu gitondo cyo kuwa mbere mu gace ka Cibitoki, wibasiye cyane cyane abanyekongo. Imihana myinshi yarasatswe, abagabo n'abagore benshi barafatwa, hanyuma burizwa mu makamyo nta bisobanuro maze bajyanwa kuri sitasiyo ya polisi nk'uko tubikesha kinyamakuru SOS Media Burundi. Abatangabuhamya benshi bavuga ko iki gikorwa kitatunguranye, amagira yatangiye gufungwa muri aka karere nk'uko rero bivugwa ku muhanda wa 15, 16, 17, 18 mu gace ka Cibitoki. Abapolisi basaga nabo bafite urutonde rwuzuye rw'amazu atuwemo n'abanyekongo bari mu bigo bitandukanye by'ubwishingizi. Abatangabuhamya bavuga ko iki gikorwa cyari cyateguwe neza kandi imyiteguro yatangiye kuwa gatanu ushize. Umuturage wasabye ku izina rye ridatangazwa yagize ati umukwabo wari wateguwe kuva mu cyumweru gishize, ntabwo ari impanuka, umukwabo udafite ibisobanuro. Abapolisi bafashe aba bagabo n'abagore benshi batitaye ku nzego babarizwamo. Amakamyo yabajyanye kuri sitasiyo ya polisi, nta bisobanuro abavandimwe cyangwa abaturanyi babo bahawe. Iki kibazo cyateje impungenge cyane ku banyekongo n'abarundi baba mu bice byayegeranye n'ahangaha. Umwe mu bacitse uwo mukwabo witwa Blaise, umusore ukomoka mu gihugu cya Kongo, yagize ati nagiye kare cyane ku isoko rya Tebu, ngarutse nsanga abaturanyi banjye bose b'abanyekongo bafashwe. Abapolisi babajyanye ntacyo bavuze, babajyanye kuri sitasiyo ya polisi. Abaturanyi banjye bose baragiye. Ni ikibazo gikomeye cyane cyane ku banyeshuri. Iki ni igikorwa rero cyongeye kubyutsa ubwoba mu tundi duce twa Bujumbura ahaba abanyekongo benshi nk'ahitwa Mutakura, Buterere, Bunyezi n'ahitwa Bwiza. Bikaba rero ari ibice byibasiwe bikomeye cyane. Umuturage witwa Clotilde yagize ati umuryango wanjye wa hafi utuye mu Cibitoki wafashwe muri iki gitondo. Musaza wanjye n'umugore we bajyanwe, abana babo basigara bonyine mu nzu. nagiye kubana nabo mu gihe ntegereje ko ababyeyi banjye bagaruka. Akaba rero ari ibintu biri kuba n'ubundi mu gihe Mutama, ibintu bitoroshye. Watubwira n'ahandi uko bimeze? Ni ukuvuga ngo andi makuru dushobora kuba twasangira
buryo bumwe cyangwa ubundi. yego ni agace kitwa bigaragara neza yuko naho hatangiye gushikira kuba ibitekerezo bikomeye cyane by'igishirikare cya Congo FARDC ndetse n'abayobozi ba sosiyete sivile ndetse n'inzego cyane z'ibanze, hakomeje kugenda higaragaza naho nike nubwo navuga igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'utwamo 23 ku bice nabyo byatangiye guteza imvururu, bakanagerageza kurebera hamwe uburyo ki byahoshwa ariko bikanga. N'ubu ngubu hano Rubuto mu ntara ya Maniyema banze ndadutira abantu ariko intara navuga yuko ibihano by'ibi bikomeye cyane n'iyakivi y'amajyaruguru. yego habaye inama muri Uvira benshi, ubu naho habaye ibiganiro byatangiye hagati y'abazarendo uwigeze generali ukuye ngira ngo ejo babizi ko baserereye bikomeye cyane na FARDC. yego batangiye ibiganiro n'izindi nzego z'ubuyobozi hagamijwe ngo kugarura intwaro za FARDC zafashwe yego n'abafatanyabikorwa babo aribo bazarendo nyine kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ari nabwo bakoraga ikintu cyitwa imiserero. yego kutubona rero abayobozi b'akarere ka Rubutu nibo bayoboye ibiganiro bari kumvikanisha, ariko ngo bikomeje kugira gutya bikananirana ku buryo ngo bashobora kuvangaha kugira gukozanyaho, bitewe n'uko wazarendo yo irarekera bivuga ko ari byo basanzwe kandi abasirikare bakabihabwa ngo batabarusha performance cyangwa se umusaruro. ngira ngo wenda babanza ukabwira uburyo ki twarangije kubakusanyiriza ibijyanye na nzibiri imyigaragambyo iri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, noneho nanjye nkaza mbabwira ibijyanye n'imyigaragambyo karabutaka igiye irimo irabera muri Kivu y'Amajyaruguru cyane mu bice bya Beni na Kasindi. nibyo Mutama, reka turebere hamwe contexte general y'ibi biri kuba. Rapport militaire contre-offensive des FARDC et des Wazalendo pour la reprise d'Onzibira en territoire wa Rungu Sud Kivu. aho rero kuwa mbere ku igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda 2025 ingabo za leta y'intwaro rusange ya Congo zifashijwe n'abarwanyi bo muri Wazalendo batangije contre-offensive ibitero byo kwisubiza ndetse no kwigiza inyuma ma 23 mu duce yigaruriye. Bikaba rero byari bigamije kugarura mu bice byanzibira umutekano, igisirikare cya leta kikagaruka ahane muri Warungu. Iki ni igisagara cyari kimaze icyumweru kigenzurwa na AFC zari zafashe iki gice mu buryo bw'igitugu nyuma yo gushyiramo ingabo nyinshi zari zaje zifite ibirwanisho biremereye. Tubibutse ko Nzibira n'ahantu hafite importance strategique cyangwa akamaro ka gisirikare mu bukungu, kuko uretse kuba ari inzira ihuza Warungu na Mwenga, hanari igisobanuro gikomeye cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bwoko bwa gasegereti na koruta, bituma rero kuri ubu uhafite abafite imari ikomeye. FARDC ikaba yashoboye gukusanya ibice byinshi by'ingabo ziri muri LE12 région militaire, harimo brigade de réaction rapide ndetse na unité de commando ndetse na terari rudre abakoresha intwaro ziremereye. Ni mu gihe kandi bivuga ko abazarenda barwanya abaturage bikize hamwe bafite ubumenyi buke mu bya gisirikare, ko bafite connaissance d'iterre, kumenya ahantu bari kugenda bafasha FARDC bakayitera motivation idéologique, ubushake bwo kurwanirira igihugu. AFC nayo ni inyeshyamba kuri ubu bigaragara ko zifite ubunararibonye bukomeye, bafite intwaro za gisirikare za kijyambere zirimo mortier, mitrailleuse, rudre, kanoni, anterienne, ibitwaro birasa mu kirere ndetse na za mortier. Bafite kandi uburyo bw'ubugezweho bwo gukoresha renseignement, ubutasi ndetse na unité mobile mu bice bagenzura. Kugeza ubu kandi bikomeje kugenda bigaragara ko bikomeje kugenda bikorwa bikorana ubuhanga bukomeye mu cyo twakita dioroma des opérations nkuko biri kugenda. Turebye phase yuko batangiye gutegura ibi, phase ya mbere batangiye kuba bageze ibikoresho mu bice bitandukanye. FARDC yakizo plan opérationnel, umugambi w'imirwano, rero batangije reconnaissance aérienne, ubutasi bwo mu kirere. Habanje kunyura drone z'ubutasi kugira ngo zibanze zifotore zimenya aho 20 ifite
y'ibirindiro ndetse naho ihagaze bakontorora ibijyanye na point d'observation mu bice bitandukanye. Hari kandi byakozwe bya contrastation des troupes, aho rero bagiye bashyira abasirikare ba FARDC mu birindiro bikomeye kugira ngo bakaze umutekano. Hahise hakurikiraho kubajyana mu bice by'ahitwa Curwe, ahitwa Bubimba, ahitwa Ngando, aho rero bivugwa ko hari mu ntera y'ibirometero 20 uvuye mu gisagara cya Nzibira. Hahise hakurikiraho mise en place du dispositif de défensive, gushyira uburyo bwo kurinda kugira ngo AFC idashobora kuba yagaba igitero cyo kuba yasubiza inyuma izi force. Kuri faze ya gatatu rero ku isaha ya saa 12 za mu gitondo hatangiye kumvikana terrorudre za FARDC zatangiye kurasa ibisasu biremereye mu masangano y'imisozi ahitwa Murunga, ahitwa Cirwa, ahitwa Nyamuhege, ahitwa Muramba, ahitwa Kaniro, aho AFC yashyize position fortifiée ibirindiro bikomeye. Ni mu gihe rero bivugwa ko ibi bikomeje kugenda bikorwa na unité de infanterie ziri gufashwa na escadron za Wazalendo zatangiye gukora progression tactique mu gutera imbere gahoro gahoro zigana Nzibira. Fazi igezweho kuri ubu ni ya resistance, aho AFC yagaragaje gukora resistance enchaînée, kurwana bikomeye ikoresheje tiré de barrage, kurasa barwanya FARDC yateraga imbere, aho bakoresheje embuscade, gutera imitego mu nzira ndetse n'abasinepazi. Abaturage bari mu bice bya Nzibira no mu nkengero zaho baravuga ko kuri ubu bwabaye bwinshi ndetse ari kugaragara tirire philologique, hamwe bamwe bagahungira mu misozi yitwa Kamitunga n'ayitwa Mwenga, abandi bagafata inzira zerekeza Bukavu. Nkuko biri kugenda bigaragara, biravuga ko FARDC na Wazalendo kuri ubu bari kurwana bikomeye muri zone tampo mu bice bya Nzibira na Mwenga. Urugamba rukaba rukomeje kugenda ruba rubi cyane, abaturage bahiye ubwoba. Mutama rero ibi nibyo nagerageje gukusanya mu butumwa burebure wampaye, ubwo nawe wakomeza tubwira ibindi by'umwihariko update, niba hari ababashije gusubira inyuma, niba hari ababashije gutera imbere, ihagaze gute? Nukuvuga ngo nukureba nayingwe hagati impande zihanganye amagingo yangaya, kubera yuko yaba ari igisirikare cya leta Kongo FARDC kirashaka nyine kwavansinga kugira ngo kibe cyafata ibice, ariko nanone wakwitegereza ukabona ko umutwe wa 23 naho ahantu warangije kuhafata wabigiriye ku rwego rwo hejuru, kubera yuko n'ikibuga cya Nzibira bafashe ikindege cyagaba kiri gukoreshwa nk'uko ikibuga cya gikorerwa. Ariko tuvugana amagingo yangaya biragaragara neza yuko situation ikomeye kuri buri ruhande. Ubu rero ntabwo wavuga ngo hari uruhande rwasunitse urundi, ariko biri gupendinga. Gusa muri iyi minsi biragaragara neza yuko igisirikare cya leta Kongo FARDC gifite imbaraga cyane cyane mu kurwanisha cyangwa se gukoresha ikirere muri iyi mirwano. Ubwo rero turacyakomeje gutegereza ndetse no kubakurikiranira ku ngo turebere hamwe uko biza kuba bigenda. Wenda mu makuru ari imbere turaza kubabwira abakurikiyeho ngoda twari mu yandi makuru. Yego Mutama, watubwira no mu bice byegereye aho bijyanye n'ibiko biragenda byibonekeza, bihagaze gute, bigezweho mu kuzinda aksindi ibihe Mutama? Nukuvuga ngo wenda tukiri muri ibi bice twajya muri Kivu y'Amajyaruguru habe myigaragambyo karabutaka. Ndashaka kubabwira yuko ubu tuvugana ibijyanye n'inama yabaye Assemblée province yabaye ku munsi w'ejo ya Kivu y'Amajyepfo, bigaragara neza yuko yazanye ikintu cyitwa impinduka. Yabaye ejo kwa 30 kwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Yego. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nyine birumvikana, ariko cyane cyane yego mu masaha ya mu gitondo nibwo binjiye mu biro. Yari inama y'umutekano, mbese bakunda kwita joke. Yego. Noneho ikaba yarabereye mu bice bya Kavimvira, hafi n'ubundi guverineri w'umujyi wa Uvira afite icyicaro, birumvikana ni muri sale mberabyombi byabereye. Yego. Noneho ni inama mu by'ukuri navuga ya kabiri idasanzwe, kubera ko nk'ubwo ngubwo mu byumweru bibiri bishize tariki ya 15 Nzeri 2025 n'ubundi nabwo hari hatangijwe inama
cyane cyane yigaga ku ngingo y'115 y'itegeko nshinga, ikaba mu by'ukuri nanone bazakomeza kwiga kuri ibyo ibibazo byose bifite aho bihuriye nyine ngo n'umutekano w'umujyi uko bimeze. Gusa umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yari yaje ngo ni depite n'ubundi ngo kuganiriza nyine abaturage ndetse n'abayobozi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Bimwe mu bintu rero barimo baravuga cyangwa se bari kugarukaho cyane ni ibijyanye n'umutekano muke uri kugaragara muri ibi bice, cyane cyane uterwa na wazalendo, isubiranamo ry'igisirikare cya leta Congo FARDC ndetse na wazalendo. Ikindi ariko ni uburyo bwo gutanga itegeko karabutaka muri operasiyo militaire kugira ngo uyu mujyi uprotejwe byo ku rwego rwo hejuru, urwego rwa nyuma ngo bitarimo akavuyo. Ubu mujyi inama inzego za gisirikare zagiye mu bajejwe cyangwa se mu bashinzwe gucunga umutekano mu kihe gice Mutama. Biragaragara neza yuko muri uyu mujyi habaye ikintu cyitwa gupanura ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi by'isakase byo wabimenye ibyaki ibyo gusaka umukwabo wo gusaka birimo biraba kubera yuko nk'ubwo kuva mu gicuku mu masaha y'isaa 10 buri muturage wese ukekwa cyane cyane abatuye hafi yaba ari ibikorwa remezo bya guverinora nyine bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikorwa remezo agiye zinjirwamo noneho bagasaka abantu ko ngo nta biturika bihari, nta biturika ngo byaba byarahashyizwe ko barimo barakeka ko ngo amazu amwe yaba atezweho ibibombe. Gusa kugeza amaganga ntabwo ndamenya zirita yaba yavuyemo, nimba hari ibyo babonye cyangwa se hari ibyo batarabona. Gusa turacyakomeje kubikurikirana n'ubundi turaza kuba twagira amakuru tubitangaho mu masaha ari imbere. Nibyo rero Mutama, ndagira ngo unyemerere tujye mu teritwari ya Rucuru aho abaturage babiri bakomerekeye mu mirwano hagati ya M23 na wazalendo ahitwa Kasharira. Turebe uko byagenze, ubwo turagaruka n'ubundi uza kutubwira ibiri kuvugwa no mu bice bya Minembwe. Hari kuwa kabiri kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'Icyenda 2025 abantu babiri b'abasivili bakomerekeye bikomeye mu mirwano yahuje abarwanyi b'umutwe wa M23 n'abarwanyi ba wazalendo mu mudugudu witwa Kasharira uherereye muri groupement yo muri bwami bwa Bwito mu karere ka muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ari guturuka habereye ibyo bitera avuga ko abarwanyi ba M23 baturutse ahitwa Bwankaranda bagabye igitero ku birindiro bya CMS cyangwa se collectif des mouvements pour la changement biherereye ahitwa Kasharira. Iyi mirwano yatangiye mu masaha ya saa 8 z'amanywa itera impagarara zikomeye mu baturage bari bagarutse mu bice byabo basanzwe bakoreramo imirimo y'ubuhinzi. Abakomerekeye muri ibyo bitero ni umugore n'umwana w'umuhungu, bombi barashwe amasaso ubwo baturukaga hitwa Nyanzare bagaruka mu rugo ihitwa Kasharira. Bivuga ko bakubiswe n'amasasu yaturukaga aho imirwano yari iri kubera hagati. Bikaba rero byaravuze ko bakomeretse cyane. Nyuma y'aka kaga abaturage baje gutabarwa bajyanwa ku kigo nderabuzima cyitwa Kasharira. Gusa nk'uko bitangazwa n'abaganga, ubuzima bwabo buracyari mu kaga gakomeye kuko bakeneye kubagwa vuba na bwangu. Mu baganga yagize ati ibikomere bafite birakomeye cyane, dukeneye kubohereza ku bitaro bikuru kugira ngo bahabwe ubuvuzi burenze ubushobozi dufite hano. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko imirwano ikomeje kubatera ubwoba n'uruhurirane rw'ubuzima bubi kuko ituma baguma mu bwoba, imihanda igahagarara ndetse isoko ntirikore neza. Umwe mu baturage yagize ati iyi mirwano yadutse tuba tutakimenya aho twerekeza, nta mutekano tugifite kandi abana bacu n'ababyeyi barahari.
ubuyobozi bw'aka gace ka teritwari ya Rutshuru ntiburatanga itangazo ryari kuri ibi bitero, ariko impungenge z'abaturage ziriyongera kuko imirwano iri kugenda ikaza umurego muri sheferi ya Bwito nk'uko rero amakuru abigaragaza. Iyi ni imirwano yongeye kwereka abaturage ko kuri ubu mu bice barimo bishobora kuza kuba isibaniro ry'imirwano mu gihe hatagira igikorwa. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira ukatujyana muri Minembwe byifashe gute? Muri Minembwe rero mu bihe bitandukanye ngira ngo twari tumaze iminsi tubabwira uburyo cy'abaturage nyine bafite ubwoba ndetse n'uburyo barimo baragenda cyane cyane aharaswa hakoreshejwe indege. Assistance rero birimo biragenda bigaragara n'ubundi yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'ubundi gifite abafasha mu bijyanye no gutegura ndetse no gukora cyangwa se gukora ibi bitero karabutaka n'ubundi yakoreshejwe indege. Uri n'ubundi harimo haravugwa amakuru y'ibitero biri gutegurwa n'ubundi ngo hari amashyamba amwe buriya yo muri ibi bice bya hejuru za Maniema birimo biragaragara neza yuko ngo birimo birategurirwamo ikintu cyitwa n'ubundi intambara. Uburyo bwose bwo gutera ibisasu bukaba burimo burakorwa. Abacancuro kandi nanone bari mu bice by'i Bujumbura nabyo ngo birumvikana neza yuko rwose bagifite gahunda yo gukomeza gukora kubera yuko barahabwa inshingano umunsi ku munsi. Ubwo rero ni ibintu nabyo birimo biratera ubwoba abaturage, ariko kandi ibice bimwe birimo abarwanyi ba M23 ndetse na MRDP twirwanaho babana bya hafi n'abaturage. Amakuru dufite nuko ngo barimo babereka amakoridori guhungiramo ahashobora kuba hari strategique ku buryo indege itapfa kuharasa, aho bashobora ngo kuba bafitiye uburinzi. Ibyo byose ni ibintu biri gukorwa, ariko kandi nanone bamwe muri societe civile nabo bakavuga yuko uko nguko M23 ndetse na MRDP twirwaneho bashobora kuba bakunda kuba babegereye ngo byanashoboka ko ari byo bibatera ibyago, ariko kandi nanone wareba ukabona ni ibintu bidashoboka cyane. Ubwo rero situation mu by'ukuri ahangaha irakomeye cyane, barimo barabafasha bakabigisha kwiproteja mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi nanone bakabereka aho batagomba kugera. Kuko nk'ejo bundi wabonye ibisasu byaguye mu bice mu by'ukuri birimo amazu, ariko abaturage bahunze kera byose byari communication cyangwa se amakuru bawe n'abasore babo bo muri MRDP twirwaneho. Urumva rero situation mu by'ukuri ikomeje gukomera ahangaha mu bice bya Minembwe, Mikenke ndetse na za Karungu, ahangaha mu bice bya Mwenga ndetse na Fizi. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, mufyonde sabone kandi mukomeze mubane natwe no mu bindi biganiro tubashyikiriza ngaha kuri udukurikiye bwa mbere. Rero ikaze kuri uyu muyoboro mushya. Hasta la vista.